Ini Dragon punya gangster lah. Wah dengar lu banyak keluar dekat luar. Wah pun takut tau. Tapi yang macam sekarang lu sudah sangkut sini. Itu macam tak ada cukup gangster Kau nak apa dengan aku? Aku tak ada hal dengan kau, Syak. Budak-budak gua semua lu sudah rembat. Tony punya tempat semua lu sudah kacau. Lagi lu cakap lu tak ada hal sama gua kah? Lu tunjuk lu punya gangster sekarang sama gua. Gua mau tengok. Tunjuk lah. Kalau kau tak nak budak-budak kau kena rembat. Jangan masuk dusun Dragon. Tak mau masuk dusun Dragon lah. Tak boleh masuk. Gua mau masuk kah? Gua mau langgar kah? Gua punya hal lah sial. Lu siapa mau halang gua sekarang? Diorang punya pasal lah. Gua sudah banyak rugi tau. Lu tahu kah? Kenapa sekarang? Gua mau lu kerja sama gua. Kalau lu mau hidup lama lah. Aku tak takut mati. Tapi aku tak nak mati. Kalau kau nak aku ikut kau, lupakan. Berapa banyak wang lu mau? Gua boleh kasih lu lebih dari Dragon. Tapi gua mau lu tapau itu Dragon. Macam aku taat pada yang satu. Zati, engkau pergi mana sampai 2 hari tak balik rumah? Tidur rumah kawan. Kalau you pun tidur rumah kawan, bagilah tahu dekat Mak Zati. Mak risau tahu, takut apa-apa terjadi pada engkau. Engkau tu perempuan. Lah mana risau apa? Zati tahu jaga diri Zati. Lagipun Zati tak balik sebab Zati kerja tau. Mak tahu apa? Kerja? Kerja apa sampai tak balik rumah ni, ha? Kerja apa? Alah, tolonglah Mak. Bising tu tak? Rimas. Mak. Mak tahu tak Zati jumpa siapa tadi? Zati jumpa Abang Malik. Abang kau dah keluar? Dah? Dia dah keluar dah. Tapi Mak tengoklah. Adik datang sini jumpa kita. Tak ada, Mak. Dia langsung tak pedulikan kita lah. Hai, 講嘅，梗係愛啦，有錢有後噶嘛。我唔理點好，做俾我。好，等你。Pal, kalau rumah di sini mau cerita tu Jai punya pasal, lu jangan buang wang punya masa. Kalau awak tak anggap dia kawan, so lama awak kasih dia hancur. Oh ye, lu kasih hantam sama dia mah? Masih ya? Lu ingat dia takut mati punya orang kah? Nang bote nang koi boti koi, hati serupa batu. Hayya, Dragon itu pasal kita mesti menjaga sama dia mah. Lu apa susah? Sekarang Malik sudah keluar bukan? Lu panggil dia jual sama kita lah. Cisi itu Malik tak besar mah. Lagi lu mau dia kerja sama lu kah? Wah tahu Malik takut besar. Wah panggil dia jual sama kita pun pasal wah mau tolong sama dia. Dia bekas banduan. Apa dia mau bikin? Moya, dia sudah cuci tangan Dragon. Sudah taubat. Lu tanya dia dululah. Lu kawan baik sama dia bukan? Ayah lu cakap Dragon panggil lah. அப்படியா? ஓகே ஓகே. நான் இப்பவே பாஸ் கிட்ட சொல்லிடுறேன். சரி மச்சான். ஷாக், budak kita bagi tahu Malik sudah masuk tempat kita. Mana tempat? Pasar Borong Selangor.